Kipo Yesu Kristo. Kipo Yesu Kristo. Omot noye. Luak me omot. Anape kilok mapol. Pea binuano. Lok madano logo. Yani wa mete minister ku lok kwedo. Let it minister. Matikin wakany. Let it RDC. Agago district. One comma beach. One comma beach. One comma beach. Matikin wakany. Speaker Agago district. The councillor ni my word kwetki wigi kumi papati a Rome sub county the Rome pay one commander Mayor Mott sub county the telwai tibu Pinero Martin team for minister ma word kwetki team anapino kwere luwe room pat one luak maumielo pineno matini luak me omot luwele duju mau bine kwe pa minister anapuyo ba wanatimo ba wero kay tikany Anya kilwone anywa Ricky Richard. Ate la member of parliament machung kilwa me Agago West parliament me Uganda. Do hawaje ni arape kilok mopol. One thing will be a yupa mego minister medwa kopot botu. An macharo la member of parliament kama entiga dwoko poji ye abiru kajolle wekeno dwoko poche mabe mega juri tutwali mego yes yena weka pui inyim dwak meo mot matini ni goro ki pitam maitamu ni mieri pini dwaki ki poche wano poye tutwali wajuli wapoyo biru ka dwoko poche mego Dano ka otimo gina be kipuoyo Tika twini tamu ni twini kuojo mot Yiwa yome yeto twalpin Kumi Beda konya Luak me omot mare Mego Awa ebele nengi no adele Mego Yena cha mana waj lo achela rio. Me achel nego. Apoyo me gonya. Luak me omot am pia duogo poj butu. Pia duogo poj butu kitien lo. Mego minister dano madip. Kayan pia duogo poj an macharo en pia. Pera mo ngole me duogo poj. Ya kama ne me umir ko dua pocho mega pui kira de dua pochi ko nyao dong mega dua me umoro tere ni me dua pocha be na tie minister kilo lok ma bedo ma gel ma bedo ma yire timo ma pul bede we gabal chawa ye eta dira pui bigina kiel keten ni ye me ripe me tikera Mega puyo ripe matiki no wane kweli. Amego ni wamete kweli gang ka gang piela jo kidaho ka jon peripe gango peripe. Beto so me wani Agago West bidon umot bidon. Petit no be ma wan figa tiro ne wane meg. Duak me umot tit ma uru chwara ye wan ki megu tiga wot ma be.
Awinyo na ne won komade ukelo LC1 no wengo riekany. Won komade wan kimego ke jomu kana wayele parliament me Uganda wigi komachiel kimero muchara gidong tie wel maber LC1. Legana tie do mete kitich matek. Duak me omot yele pa mego ki yele pa RTC ki wan ni weng lutera wano kwanyo kadas kutiere punyo gi ya gago district kadas ni gumabe gudugu ki tractor wan watiki tractor pi ya gago west meko nyupu aleji mego ki RTC wek tractor ni kukonywa abichung matek ni sub county duju buti yuki tractor ni maroma da po. Doak awinyo loka PDM jema chielo kapi ye lokma network wan kimego wa yele wa chiero bot minister me ICT minister do ye niki bikele wa network kama network bere ye ya gago wakagago west Ichabit mabiro wan wabitu biro kingati men kwanyu coordinates kama miro kiket network ye booster kikero kakwere kadon kibiro ki machine ni kainero poringo mino kumikum tiene joane pedamu nono gichuri ye chenne Ero pebin bot nego ki boraka lobing ne weko doni ngomma Peti me kamaro gini machine ye nyuru kanyamiro kikero ye Doa Lokwa me omot health center 3 kilogada won komate ginatia time ere contractor do rio ana go chim achime ka choke wan kimegu bot engineer obare wapenyo ni ngoma right wachi contractor makanye iluoni jimwa nie chokka kanyo contractor ne wego ticho Kompeti wan kimegu wachoe waraga both Prime Minister's office. Nimier kikele wa contractor amu kena ufiakti. Megu wandoko waraga wama wachoe. Wego mot kubig center 3 makonyo duak peo bekinye. Weduak orno konyi kan. Gina waro tiga yele ye enu duak meo mot. Lok me town council megu kone gamo. Chake kipin kan o wa malo ero pikombiti gamente me Uganda puto jogo me administrative unit ero kajen miu iya gago west wa piketo town council yo mot wano chiro wan kiman wana rabo kitanga amal ubiru borre parliament picha bichiel uno wate ayopo karataj me omot ya wa reporting bot minister wan ni kwere me we omot ku town council minister wa utiek loke maleng kido me ya report wadwa o report mutwa kaga mete yabo ki nero ka moro town council pikombeti kamete kutpetika ye ni kamo keken ki make administrative unit yes doa wan watika teach Era lego ne otime Bakiga. Wan furuti umwagayadi. Ate kekentam bene pia utum. Era watiga yele kikero wa. Era kanya bene kutingwa pia uburu utime wa ikija ye wanu tika pino. Unu winyu lokme pi kama ana yubu pi ye mapol. Era pia uramu wani wakamu kene puti timarai. Utime wa ye kija lutua. Waruba. Ikara machiu lobo roba tiki kero me wacho ni la cho kidago binwa chiel lobo bi nam gubin ero roba ti yukingo achiel roba ti mu Germany bimira bichiel nino me abiro roba wonu wa nino yuyo enero were chencha be pe wa chiel porro wa chiel kapake ki andong la kena dago ne keken ne lutua atwero
Bea tuera la waachie lero wa wuru mot wan ki minister ka waribu chingwa wabitie ko pego ne tuju. Pego me agagu weswano no pol. Ero wapiga yelle lok na yu. Lega na dong kiele bin nok kini bino kakare. Nigu yelle kelo chenne yu. A yelle kelo chenne yu. Eto kore petiga nen mabe. Dadid ya boy. Bienne doa kweka weji wu. Tijo Monguti district kuja. Awa eben mo. Jo Monguti district kuja. Gentiga la kulok me yo kudok politique ya galu kuno waro kelo me konyolwa. Beo ye kitigi lok me yo kudok lok me politique ya galu. Bienne minister kelo ana kelo kigero mararaj ni peo konyu. Wando wabi dengo wangwai komgia ye. Bienne wando kelo wabi lo kokore. Ka chen meneno ni gilu tiyu mabe ukonyo dwa kwa me omot. Dokum yuwa Dutwa dwa me omot taun wa madip tilera. Nadip minister po yelene. Wa yele matek wa nene omot kikubu kilera mabe. Iya yom ni kelo chene yone wano lobu kakien. Kikepi wa bridge kan weko konywa kukupi wa luak mengo. Me omot kilera. Kikupwa yuma wano tiye yuma chere ya chukupwa. Walego luak watiga tiji yone weko kupu. Ena jemi ni weo bi woro mot. Ena jepa moro jepa gamente woro ngo mot. Eto binongo newe. Wakana wara chik. Anga kane awaja ni an pea bilok mapol. Dakpene pea bilok mapol. Ana winyo ki we. Kina kane dano logo ni jomu kene tiga were. I were kini. Yen tiga lok mapol. Eto an kera wan ki minister wati teach. Dakwa bi mede ki tija ye. Ero luak me omot. Inte nyumu dago ni dago mabe. Dago ni benefika nyam pape nyol mabe. Dago nyol latina chiel. Inte muamme ni ada. Dago ni dongi ket yak toke bare ni erpo mete kinyal. Lutuan pura nyumu dago manyien. Dago ni benefika nyol mabe lutua. Pingo irite ni ket yare badago na wedo peo nyol. Uweka nyol kidago ni kongwa jira rio mo weka nen ki wang kagalu tua weka tim na obetie. Ano tuwe wutu na kiwaro madip. Luak me omot kiwaro madip. Alegi chaman. Uyena. Wajane uyena weka John minister kubiru